Ova emisija sadrži informacije kojima se određeni ljudi mogu usprotiviti, stoga je preporučljiva diskrecija prilikom gledanja. Rituale koje ćete vidjeti nisu inscenirani, već predstavljaju autentične ceremonije koje u praksi izvode veštice i satanisti u Americi i Evropi. Stavovi koje izražavaju intervjuisane osobe nisu obavezno i stavovi producenata. Prvi amandman Američkog ustava štiti pravo da se slobodno veruje. Cilj ove emisije nije da naruši ta prava, već pre da obelodani kriminalne aktivnosti svojstvene nekim, ali ne i svim ritualima obožavanja Sotone. Tinejdžeri širom Amerike igraju se jednu novu i zastrašujuću igru – satanizam. Njihovi udžbenici su obeleženi satanskim simbolima, izokrenutim krstovima, pentagramima, brojem 666. Njihova moda veliča demonsko. Zavode ih junaci heavy metala, od kojih mnogi u svojim pesmama i omotima za ploče imaju satanske elemente. Kod nekih od ovih mladih ljudi prihvatanje nasilja, zla i smrti vodi ka ogavnim zločinima, koji obuhvataju samoubistvo i žrtvovanje ljudi. Joseph Beeson od 18 godina i Edward Bennett od 19 godina molili su se u mormonskim crkvama, prolivali krv iz svojih vena i kasapili životinje u satanskim ritualima. Ali to nije bilo dovoljno, tako da su na kraju ubili 18-godišnju Michelle Moore. Sean Sellers od 17 godina, najmlađi osuđenik na smrt u Oklahomi, je brutalno usmrtio svoju majku i očuha jer su pokušali da spreče njegove satanske rituale. Scott Waterhouse od 17 godina mučki je ubio devojčicu od 12 godina u groznom satanskom masakru. Pete Roland od 17 godina je osnovao satanski kult sa još trojicom momaka. Pošto su žrtvovali mačku, nasrnuli su na Stevena Newbrida, četvrtog člana grupe, koga su usmrtili palicama za bejsbol dok su pevali. Bila je žrtva satani. Richard Ramirez, noćni ubica, osuđen je za 13 ubistava i 30 drugih prestupa. U toku leta 1985. tukao je, davio, klao, silovao, sodomisao, ubijao i sekao svoje žrtve u zanosu sadističkog satanskog ubijanja. U proleće 89. tela 13 žrtava, od kojih je jedna imala samo 16 godina, pronađene su osakaćene i sahranjene u zajedničkom grobu blizu američko-meksičke granice u Metamorosu. Ovaj satanski kult krijumčara droge veruje da žrtvovanje ljudi u bizarnim ritualima pruža čarobnu zaštitu. Žrtve su udarene čekićem, a neke su pretrpele strahovita kasapljenja, uključujući vađenje mozga, srca i drugih organa, koji su zatim kuvani u krvi. Nama koji se bavimo istraživanjima kultova i okultnog tokom više godina, ovi zastrašujući izveštaji nažalost ne donose ništa novo. Oni su samo vrh ledenog brega. Pošto je satanizam po prirodi tajan, teško je proceniti broj ljudi koji se njime bavi. Nisu sve satanske grupe uključene u kriminalno ponašanje, ali sve češće organizacije za održavanje zakonitosti po celoj Severnoj Americi i Zapadnoj Evropi primaju slične izveštaje o ilegalnim aktivnostima. Dečja pornografija, inspirisana satanizmom i ritualna zloupotreba, kasapljenje životinja, ubijanje ljudi kao žrtvi, kanibalizam, silovanje, sodomija, skrnavljanje grobova i hrišćanskih crkvi samo su neka otkrića. Žrtve su iz svih društvenih slojeva. Njihove priče su groteskne i neverovatne. Cilj ove emisije nije da od užasne teme pravi senzaciju, već pre da vas informiše o realnim problemima koji haraju našom nacijom. Ono što je bilo skriveno ili tajno, sada satanisti arogantno ističu u javnosti, otvoreno regrutuju nove članove i na javnim mestima ostavljaju jezive grafite i gnusna kasapljenja. U ovoj emisiji želimo da podučimo vas i vašu porodicu kako da se zaštitite od uticaja satanizma. Uspon satanizma. Danas sve više ljudi ne veruje u postojanje Boga ili đavola. Međutim, mnogi veruju u neku silu ili univerzalnu moć, do koje se može doći po želji i njome manipulisati.
Može se koristiti ili za dobro ili za zlo, veruju oni, i izvode razne tehnike i rituale. Među pripadnicima ove okultne filozofije nalaze se bele veštice, crne veštice i satanisti. Satanisti i crne veštice obožavaju Sotonu. Uz to imate i ljude koji sebe zovu bele veštice i tvrde da imaju čarobnu moć, ali da je koriste samo za dobro. Puno je mešanja između satanizma i crne magije. Ova dva termina se obično spajaju u jedan. Satanizam je u suštini izokretanje i izopačenje hrišćanskog simbolizma, dok je crna magija potpuno zasebna, autonomna organizacija koja ima svoj oblik obožavanja koji nije u vezi sa hrišćanstvom ni na koji način. Kada sam se prvi put u to uključio, delovalo je dobro. Izgledalo je bezazleno izlaziti u prirodu, brati bilje i obožavati prirodu. Ali kako sam išao do viših nivoa, naučio sam ime rogatog boga, Lucifera, i naučio sam da je znak drugog reda obrnuti pentagram, koji je naravno simbol crne magije, zvezda petokraka sa dva kraka nagore, simbolizujući Sotonine rogove. Počeo sam da shvatam da je tu bilo nečeg neobičnog. Prema Bibliji, crna magija je crna magija. Bog ne pravi razliku između bele, crne ili sive magije. Crna magija vam omogućava ili vas uči da se oslanjate na nadprirodne moći ili duhove, da bi dobili ono što želite na zemlji. Verujem da i pored sveg dobrog koji oni misle da čine, izvor njihove moći je sasvim isti kao u satanizmu. Mnoga službena lica nerado priznaju uspon satanske aktivnosti u Americi i Evropi, ali uprko suprotstavljanju neki ljudi su ustali protiv uspona satanizma kao ozbiljne epidemije koje se mora razmotriti. David Woolsha je jedna takva osoba. Kao član britanskog parlamenta, on aktivno upozorava svoje zemljake na sve veću opasnost od satanizma. Kada se jednom otvorite prema izvoru ideje i slika u istoriji crne magije, gde je granica između nečega što izaziva smeh i onoga što spremno prerasta u potpuno oformljen satanizam, ukoliko je to pravi izraz, gde nema zabrana u pogledu toga koliko grozno i ogavno postupate prema drugim ljudima iz ličnog zadovoljstva. Englez Aleister Crowley, vodeća inspiracija u današnjem oživljavanju satanizma, bio je biseksualni zavisnik od heroina i demonolog koji se žestoko suprotstavljao hrišćanstvu. U svojoj knjizi Magija detaljno je opisao odgovarajući postupak za žrtvovanje dece. Crowleyev moćan uticaj vidi se kod grupa kao što je Ordo Templi Orientis i Temple of Set, pukovnika Michaela Akina, ogranka satanske crkve. 1966. je Anton LaVey osnovao prvu satansku crkvu u San Francisku, koja je u jednom trenutku imala 10.000 članova. LaVey je također napisao satansku Bibliju i satanske rituale, dve najvažnije knjige o satanizmu. Zaprepašćuje to što kada je satanska Biblija objavljena po prvi put, prodavala se 2 puta bolje od Svete Biblije u mnogim delovima Amerike, a 10 puta bolje u nekim koledžima. Ona propoveda nešto što je potpuno u suprotnosti sa dobrotom, čistotom i nesebičnošću. Sve religije se okreću satanizmu. Nalazimo se na začetku novog satanskog doba. Dokazi su svuda oko nas, samo treba da ih vidimo. Satanistima je dobro zlo, a zlo je dobro. Istina je laž, a laž je istina. Slatko je gorko, a gorko je slatko. Sve je izopačeno u svoju suprotnost. Satanisti jednostavno prate panteistički način razmišljanja do njegovog logičkog zaključka. Ako nema apsoluta, ako Bog ne postoji, onda ne postoje apsolutne granice za ono što možemo da radimo. Stoga, sve što neko odluči da želi, to može i da ostvari. Mi verujemo u pohlepu, sebičnost, u sve pohod